Бу өрөбүлге ил түмен депутаттарын быбара болар. Бүгін бияға студияға келі Мария Христофорова сетим медиа бөлөк салаятчыта, Жакускай корт общественный палататын председателин сол буятчы, Россия бастың менеджері, 60 нөмірдәк набережный быбардыр округтан ил түмен мұньяғар депутатка кандидат Мария Николаевна үте сасырдынан. Үте сасырдынан телевизоры көрәтчілер үте сасырданнан. Бу саңа ил түменге, бу уталытылы бакка баарылар вопростар ән санағар қанлықтары. Ата биһи ага бахлык булары Россия Сергеевич Николаев бут. Эти чагыры олус чапчы көрүләк тиханыбын. Биһи парламент профессиональный булуктахтен. Олата парламентга кен көрүләк билиләк оны жиңнакты народ тугар үлегир камсын жан коллектахтыр. Мен бу бубарга турар бар маннык программа оңыстан келенелербин 9 кырдыден. Именно бу республика бут онна хакабыт сирин Жакускай килбер кинин набережный округун сайды тигар тухалах болар тухуттан маннык 9 кардыны оңорорга белеммит онна 9 кардыга үлелерге белеммин мен ден билдерерибин. Сеп онтан же бу быбар болара үсөрөкөн калды ди. Оны билгенче колора деп баарына эликин баар жаннар баалара болу же бу илтимен депутат бутер жакеме талабыттен энкинелерге же туга тиляканы. Ата мен эпикет курдук Жакускай корот набережный округуттан турабын. Ол биһиги эбе өлүнө бит кытылыгар турар набережный округ. Билергит курдук хотортагыты бу билүү аржакай бихитни элбекка үйрөттө онна куттаата да диякпытын сөп. Бу кым кахыппыт народ кахыта бухыллар туккары химзавод тутутун утаран экология алчаркайын утаран онно турурсан үлелен камсан келлибит. Бу алкас колобура өлүнөбит эбекке битигер эми маннык куттал үйөскүригер ким турулагы ким кемискеги жо оннук үрдүк күрүлэх ханалах онна оннук бахарынылах мен быбарга туранарабин онна этемете онтон ордук элбэх вопростар баалар кыhalгалар баалар ол булгучу бахарылык тактыр жо онна биһи парламент бытыр Айсен Сергеевич Чатерин курдук бир хананын үлелехер өйүр өйдүр онна ырагы өтө көрөр депутаттар коллектактыр. Ота тейнеттен 6 нөмірдәк набережный округтан турунаган. Онтан же бу округ кеберек сирдере эн санагар туакканы. Ота биһи кеберек сирдере набережный округ кеберек сире дир буллакытына 200 олус үчүгөй көстүләк на элбек эдер ыллардак квартал тутулунна. Же онны 202 эргеолог онна хаңолог тебеккедил. Иккардыгар бар аппабыт каз ардак түстаган айы итибихитни коттур дебеккедил да. Ол олус дирин онна улахан солтала бияка былырын колобура ити рудник бытыгар эме ирбет тоңмут алжаркай беотун оңорон быйыл ити бүлү өрүспүт киттиен ин. Олен промышленность бияка каяндаганы маннык уратты айылгалах республикага үлелерин билинектак, оны үйдөктак, оны тоқ күз барыны бихи турурсуқтақпыт промышленность болуын, эти билин тордар дем болуынар, олық болгучу экологияға алжаттыларын тоқтатуқтақтыр, оны бұл олықтақ нәхилене тұғығыр үлелен қамсан олырықтақтыр дейханыбын. Мария Николаевна тен бұйбардыр программан хамайжа бұл улахан балағаларығар күлгастық тоқтанайыққа. Мен бардыр программа бар хүрүнә социальная сфера дем булар. Дорубия карасты була, үйрәктәһен, оны культура, духовность эгете. Мен хана бар биһиги хакабыт сире жиңнәкти уху килиңе лидер булыктак. Лидер ден олаты өйбитнен, ханабытнан, үйрәкбитнен, билибитнен, көрүбитнен, онна биһиги бай республика булыктакпыт. Онлук бардагын Костонор байынан эре билле хоктак. Кини борстой жон ологунан, тахымынан, онна кини индикиге эрелләк болутунан лидер булыктак уху килиңе. Же онны ханалах мен бубарга туруннум. Онна бу 90 чыгылага күндү бубардачыларым, күндү хакабыт сире олоктактара, онна кым кахыт агачылара Бу 90 чыгылага балаган ыйгар олус ураты холталак быбар болары турар. Биһиги эренер онна эреллях кибитин Айсен Сергеевич бары бир кихи курдук кален күргөмнактык быбардырга. Онна набережный округ быбардачылар Миха Христофорова Мария Николаевнага итагалгитин бир дакытна ону быха бербекка үлелем камсым
Именно бу биһи сақабыт сире сақалы тыллах, сақалы куттах, оны сақалы эйгелех индики көлөнене улатыннарын тахарар бытыр. Онна андойдуга Россия тахымыгар теңге кихи қара болан хүре көтө үлели қамсы хыджар ычаппыт кәскелен тухугар. Бу миген бахалысты бардан ден көрдөбүн. Мария Николаевна эти 9 кардылах дебидинди. Онтон жа бастыкы кардыда тоққаны кылга соғысты кеттақаны. Бастакы қардыта ден биһиги булгуччу илтүмемитер народ итагаяр жона кирехтахтен. Оттон нучалы эттакка биһи парламент хака херин хайдытын драйвера болохтах. Биһиги ага бахылыппытын кытта теңге кардылан, теңге үлелеһен камсахан, бу хакабыт сире тупсарын, чечили сайдарын тугар бир кихи курдук түмсен үлелехтахпыт. Сеп Мария Николаевна бүгін бияқа кәлен ылжыттабықкар, бұл программағын білігіннер беккер, бұбардачыларғар бұл санағын онағын теппеккер, олақанлық мақтанабын көрсеққа дере.